Welcome back to Juicy Joe. So Johan is back. Dan ini kali dia bakal lanjut huntingnya. Ini kali gue masih di sini di Pasar Parano. Gue lagi pengen dessert. So this dessert gue itu masih lihat kayak sepanjang jalan ini gue melihat something western here, and that's the waffle. Jadi sebenarnya waffle ini gue bingung. Asal muala waffle itu, is it from America or is it from the French? Atau di mana gue nggak tahu. But all I know waffle is good with ice cream. Dan ini lagi ada promo juga nih. Oh my waffle, waffle with ice cream. Buy 2 waffle only 13K per pieces. But let's just see how it does. Let's go. Malam Ci, halo. Wow, ini lagi ada yang pesanan dulu nih. Iya. Wah, oke Ci. Boleh silakan lihat menunya. Oh, oke. Oh, ini ada ditutup dulu. Ini ada di habis atau nggak tahu kenapa nih. Coba aku nggak mau bikin tebak kayak apa spesialnya. Saya coba langsung tembak aja mau yang mana nih. Saya mau salted caramel regal 1. Salted caramel regalnya 1 ya. And cookies and creamnya 1. Oh iya Kak, yang paling best seller sebetulnya cookies and cream. Wow. So tadi gue pesen ini salted caramel regal and the cookies and cream. So we'll just wait for around 10 minutes. Be right back. Kita lihat prosesnya aja dulu. Let's go. Dessert time! Because I'm screaming for ice cream. And the waffle looks really good. Okay, so first of all, we have 2 flavors here. We have cookies and cream, salted caramel regal. Alright, so which one should I choose first? Alright, Mr. Cameraman, tell me which one should I choose first? Alright. Bye-bye. I'm gonna be with you soon. Let's try it out. Oh wow, it's a spork. Okay, fun fact. Ini gue baru tahu spork ini tuh invention zamannya kapan ya, gue lupa. I should have known research. You can, if you guys know when is this made of, please tell me in the comments. And who knows, you will get something from me if you get it right. So this spork here is something for efficiency
ketika waktu itu dia nggak boleh bawa kesusahan bawa spoon and fork. Jadi ini keluarlah si spoon. Now I'm gonna try the waffle. I'm gonna try the waffle. Yeah, okay. It's real crisp. Okay, how crispy is this? You hear it? It's real crispy. And so with the spock and with the ice cream with the salted caramel regal. Wow. Let's test it out. Wow. Wait. I need to confirm this before I'm gonna make something. Second bite is usually the one's gonna make. How great is this? Hands down, it's really sweet to the mouth. Waktu mungkin gue nih lagi pengen manis. And ini waffle. Ketika lo campurin with the regal dan salted caramelnya nih, karena ini salted caramelnya yang peran kuncinya nih. Wow. Oh wow. Wow and wow. Oke, so guys, ini dengan harga yang tadi lo sudah lihat itu 15,000. Worth the try. Now, I'm gonna try this. Oke, hampir gua lupa. Tes dulu crispiness. Oke, crispy-nya ini mengkurang dikit. But to me it's still okay. Alright. It's harder than I thought. Help me. Okay. With the cookies and with the cream. Test it out. The chocolate sauce, the cookies. Wow, really good. It really blends. Well, cookie and cream is a classic flavor untuk banyak ice cream lovers dan banyak ini. But this one, the cookie crumbles they put they're really generous about it. Banyak banget ini lihat. Tadi juga di salted caramel regalnya lumayan generous. Tapi ini lebih generous lagi. But out of these two, this is the champion. Alright, this is my personal preference. Alright, I love the caramel regal more. But both of them, for something a dessert worth 15,000, worth the try. Really worth the try. Oh, I really said it how many times? 2 times? Make it 3rd. Worth the try. Gonna finish these both. I don't want you guys see how I eat this because it bakal berantakan banget. So I'll be back. Woohoo! Gile. Jadi Ci, ini udah mantap banget. Here's the honest review. Dari ini 2. Mana nih yang paling disukai? Ini regal ya? Salted regalnya. Karena kalau kita ngomong ini dulu deh. Cookies and cream itu semua orang Familiar. it's familiar dan itu udah kayak dibilang ya everyone's favorite dan staple. Yeah. Bagi yang nggak suka pun juga ini adalah enak. Tetapi yang menurut yang bakal the star of this ini. Regal. Okay. Ini boleh tahu sausnya itu semua bikin sendiri. Kalau saus sih kita kebetulan memang kita ada beli base-nya, bumbunya ada kita beli base-nya, tapi itu kita mixing sendiri lagi supaya rasanya lebih pas sama waffle kita. Dan waffle adonannya juga bikin sendiri kan? Waffle adonan juga That's bikin right. sendiri. Kalau yang tadi tuh, ketika pasti cobain waffle-nya di keresek-keresekin, crispy-nya masih dapat. Pas dipotong, the chewiness and the softness, smooth ya sorry, smoothnya dapat. So, di sini karamelnya the star. Ya, kita sebenarnya sih memang ngincernya karena kebetulan di sini lebih banyak makanan berat kayak pecel lele, mungkin taliwang, pedas. Jadi memang kita ngincernya dessert yang simple kayak gini, yang ringan. Jadi crispy di luar tapi lembut di dalam. Gitu. Mantap banget. Jadi lebih cocok dimakan mungkin setelah habis makan berat, mungkin agak enak atau gimana gitu boleh dicoba. Yes. Ya, lebih ringan.
Itu satu faktornya lagi, itu kita makan 2 nih ya. 2 ini nggak enak. Dengan harga 15,000, you get this kind of waffle, guys. But my personal preference ini salted caramelnya. Walaupun maybe everyone's favorite ini ya, tapi ketika you cobain karamelnya, nggak, apalagi kan bilang salted caramel, rasa kadang tuh orang nggak bisa dapat pasnya asin dan manisnya. So ketika pas cobain salted caramelnya with the crispiness waffle-nya aja sendiri, without ice cream ya, itu udah enak. Ditambah ice creamnya refreshing, mantap. Jadi all I can say, this one is amazing. This one, I would say, karena ini udah staple semua orang, but I can say kalau walaupun se-staple-staple yang nggak semua orang bisa buat, this one mantap. So, thank you so much for this. Semoga sukses ke depannya dan juga kualitasnya please jangan menurun. Please jangan menurun. Karena ini be like this biasanya ya. Kalau yang bisa suka lihat story-story, gue bakal balik sini lagi bisa makan lagi. And it's bukti kalau ini benar-benar enak. Thank you so much ya Ci. Thank you so much. So guys, thanks for watching. Dan gue hampir lupa juga nih, bisa bayar pakai apa aja? Ya, kita di sini terima pembayarannya semua, bisa pertama cash, bisa kedua transfer BCA, kita bisa scan QR code, dan yang ketiga kita bisa Shopee Pay, OVO, GoPay, semua e-wallet kita bisa, Dana juga bisa, semua bisa diterima. Kebanyakan. Berarti 6. Oke. Rata-rata bisa bilang semua e-wallet bisa. Iya, betul. Tinggal scan QR code aja. Nah, kontan itu udah mau harus bisa. Iya, juga bisa. Oke, thank you so much lagi ya Ci. Iya. Thank you guys for watching Juicy Gangs. It's fun for the dessert hunting ground. So, don't forget to subscribe, like, and comment karena kita, as always, setiap Rabu, setiap Minggu, we will upload the videos. So, stay juicy, stay amazing. Bye-bye.